humim. AGYEMANG chire. Or the mayan say, Emma chire. Now we answer no Timia plan ye. Yes. At Senatini. Ayatinatini. A 10 year. A 10 years a be you attain. Nimuyani, Nebenyan or Trinim, na amanyanko pony pie, na monyanko pony power ye pet. I was yes, you won't cry. Yes, you won't cry. Amanuma penny, Amenuma penny na. Wapue, Wapue, I'm adding Yanko Panante. Wamunyanko Pozo Yini. To their dinner, which was one who go to Bible. To their dinner, which was go to Bible. Amen. Amen. And I didn't tell you, and Yajumo. Amen. This one is to be wo. Yes. One is to tell. Yes. This one is to be wo. One is to tell. First Timothy 6. verse number 3. Verses number 3. In Kontom Ponchre. it is so big church will be Bema won church from Mr. Babu women in ya. No one prayer ready. You want prayer Yashua Messiah and Numisam Yano. And in church your body, Yankopon, and the Konyamisum Padum, Onyamisum Pamua, and the Konyamisum Pamua, Konyamisum Pamua, Wahrain, send the back on Wahrain. Onimushi, or Yari Etchini, Etchini, and Nunkunche, and the Frumubano, Nitain, Kuzukusata with the Hunu, in Sekro, in Nipawan, Bonnie, Mansuchia, and so much as I say, no club, no club, Basanko, Onyamesompa Ede, at the Penya, at the Pedia. Yes. Kopon when your minas were Yana to Dambo, Yakaka Kasakaza. Oh, Yakupoya went for his account. Amen. The Bible teacher and Malquama Munkrofon. Yes. To condemn a boto craman when you be a day. Afa. Yes. To the or so far Tia saw them one. What you dross? So far Tia saw them one. What did you one ton thrower? And Yaposum. And Yaposum. What just dear to Cromuncio. We catch us a quote on your court I saw to Bob on a train. And take your person we will liberty. That's the reason why I condemn Bob won't pass a Bob on the bad day. I bet you. Baba on to Acho. No jars of food away. You Acho. First Peter 2 verses number 2. It mumpe assembly Bible say who tell me now who this house of phone be who this microphone be Bible say dia ba dia mumpe assembly no fuso den Kronkron anya di obi di na dwen be kire wo na be ka je Peter tro wo ni Peter epe wo benya Peter fie no ada benya Peter mpaboa no apapa ho e obi abaye na dia ko mesum be me dia wo dia papa ba na ba na adepa be ne fru One any person Cassa no sonkophobia any bankrofo no a masa musomani edio sikani bi on kwa sori oti woginya medio etu nke kasa asemo no ntudi ka medio achi o what ono oti wakra no pass ko ati ti o ka fo so be ka konye sikafuo bi ama be so mo nkwasi asam no so wanya bi edu achi enya mu nyina na be di mo achi ati baslide na bi baslide but no nche so won suro nyame yes Ate, body of an account. Amen. Omuadwenya dwuma. Amen. Tie Bible. Mompe assembly for so Kronkron. Say kokwa won say. Kokwa ya won say. Na manyini wom. Na yetimi nyini akola no na benyini won nsam no mu. Akonkwagiem. Na dia akonkwagiem. Ebra maka hwese. Ebra wadi ka test tro konkun mu. Ewrade yam ye. Omri so oba de no nam ne doba no so yam ye. Yes. Yeah. First Thessalonica 2:13. What's it? Bible say dia Oka sama choti ayi. Wasna yenti. Adofo muti ayi. Yensunti. Wasi wensunti. Yeda onyankopon aseda. Yeda onyankopon aseda. If say Munya nyankopon kase asem no. Pepa chonya botani enyini yi wa. Okay. Kanie. Wasna yenti nso. Osna yesintu wenti. Yeda onyankopon aseda. Yeda onyankopon aseda. If say Munya nyankopon kase asem no. Very good. One 18 sempani nyina no. Wei, aminko yi wei mra. Okay. Chokongo Botaye. Eni. We are person kind English. Ebe de pa. Ndidi ai. We. Osi. Wa wutie me ne. Enye bibia o. So onyankopon se we oja. O de maye e fa ne nkoa so. Se me bebo de wura. Me nyina we so na me mfa mo de wuro. Enye ma dwene so na me bebo de wuro. Na unya we yi mu nsem a offering asem bi. Oto din bi.
nyankopɔn kaseɛ patcho mababo nkasa wɔse de yɛtin so yɛntin so yɛda nyankopɔn ase daa yɛn a yɛte nyankopɔn ase no afra yɛn se yɛmɛka n'asɛm no yɛkɔ so yi na yɛtontom daa ɛfiri sɛ adantia munya nyankopɔn kaseɛ ne yɛn nkyɛn yɛn no mo na mote nyankopɔn kaseɛ ɛwɔ yɛn nkyɛn no yɛka kaseɛ a wobɛte yɛsɛ kaseɛ bɔ Gong. This is Ghana Broadcasting Corporation. The time is 6 o'clock and about 2:22. Yabama news. Kasia bono no. Munya wo yen chen. Et yen ye bo kasia yen we ye announce. Ti we ye announce free ha. Kasia na ne ye bono. Kasia na ne ye bono. Ose munya free yen chen. Munya ne yen chen no. Ye munya ne yen chen kasia bono. Maje kasia bono. Enye se enipa asam. Enye se eye nipa den asam. Nemom se nyankopɔn asam. Eye nyankopɔn den asam. Me na mchogo babu no. Dabi. 20 kasia bono ti so fo biara no. When ye dem asa fa koye den. Fa koma news. Yes. Fa koye announcement. Yes. Na kechi nipa ne se enye nipa sam. Nemom nyankopɔn asam. Eye nyankopɔn sam. Sɛdeɛ ɛtiampa. Ɛno nso. Ɛna yɛ adwuma mu wɔn a wɔagye adi mu. Wɔn a agye adi nim. Nye dia nantia bobra read English no tie. 1 Thessalonians 2:13. And we also thank God. Continue. Because when you receive the word of God, hallelujah. Amen. When you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it. You accepted it not as human word. Men am try. No. Men am try Bible. No. Men am try. Me a printing press. No. Ose wajia to me say nyadai. Not as human word. Enye nipa den asam. But as it actually is. The word of God. Hallelujah. Indeed at work in you. I believe. The Bible. Yes. Enye nipa sam. No. Galatians 1. Galatians chapter 1. Verse number 11. Free 6 yanko. Okay. What's the saying? Verse number 6. That's why. What's it? Ayemi wan wa say. Motem ho ntam say. Asofo bi. Atro mo ho free cho kunkun we ho. Every day what frame Kristo adomu mu. We ya kanya. Asofo bi nye bi kwana mo. Ena mo ko asempa foforo. No mo ko peden asempa foforo. Nenso enya asempa foforo bia. Nemom enipa bi wo ha. Nipa bi wo ha. Omo hankrofo. Omo pese omo se Kristo asempa. Omo se wo nyago pa asempa no. Omo se no tie Bible. Na se empo nyame ka mo nya wo tie ase se. Yan boss wo no mpo. Ana abofo mpo. Efri suro be ka asempa foforo kyerɛ mo. Ɛkyɛ deɛ kan sɛ mikita me nyansa na me de be yedma this time. Onue sani pa ko onue. Sɛdeɛ kan mo kan no. Sɛdeɛ ka to dada no. Afɛni yɛ san ka bi so obi so be ka asempa foforo kyerɛ mo. Asempa foforo bi ba be ka wo. Aka de agye die no a. Onue sani pa ko onue. Na afɛ bi bisa mo. Enipa na mo pɛ sɛ mo tete mo sɛ the Bible we mo nyi ntum no. Hallelujah. Bible sɛ bisa question sɛ. Enipa na mo pɛ sɛ mo tete mo crowd. Because be one mo nyi nyankopɔn ni dada. How many preach say they should repent? It is any pa ko no. Wo pɛ sɛ ɔno gye odi ana. Anase ya nkofo bi so asofo bi edi ombone etama mo ti o mo nsum nyankopɔn biom wo obi sofo bi aye obone nyankopɔn nya obone o nipa na aye obone wo adwumira fie yes edipa na papa se mo twetwe mo fa mo hallelujah amen mo twetwe akra ba mo ngyɛn ana nyankopɔn ana mo twetwe akra na ma nyankopɔn mo twetwe se mo be so de kwaku ye nyina okay se so pesa o ye society bi crowd na pesa o che which na de ma wan o twetwe akra ma wan pesa otiku ko na watina onyi nyankopɔn ni no otiku na dia jam no nanti jam no momra jam omo so omo nyansa jam said you also unim nyansa no jam no omo so nanti nye bibi na tachire janwe yes mo bi kwa ma hwe wachi kwan and just in case we try to no pay only other for brand public consultation fee and try to say pa no me dey oba wo nchen ya wo ya konfo wo ya dusini wo ya wan wo tweka da kuma wan ya 1 Corinthians the BNC what ni pa no pesa to twema mo fa na mo twa akra okay mo twa akra okay ana se nyankopɔn mo twa manyame ana mo twa afa ana se wo twa afa mo twa manyankopɔn ana se mo twa afa wo twa afa ndi no pam nyankopɔn afiri mu edi na nyankopɔn twa ho na so me mo abo amedo mo ano yes twa afa
Hallelujah. Obadi fantasy. Amen. Here Jankrofo enu aguase. Obadi ummobo. Amen. Edi na yemu. Ha? Edi na yemu. Mo yale anasa kaka na atom se. Bible. Anasa. O se anasa. Mo pese mo so ni penny. Mo pese mo so ni penny. Se mo da so ni penny. Bi o ma ba mu obu. Sankrofo de automatic ukokasa nyanya mi ana Bible unya start se wo ka sofo anwasem a obedwa lie. Eti onipa no be so nani. Nipa bi na mpesa mo so mani ana. Na se me da so ni penny a. Na se mo da so ni penny a. Enam ye Kristo akoa. Munye Yankopon ma munye Kristo akoa. Na enuanum a mutie mi ne. Mere mama hunu se. Mama hunu se. Asempa me kan. Asempa we aye kan. Enti se edipa de. Ati. Enti se nipa de. Efrise. Enye nipa nchan. Enye nipa nchan. Ena me je no. Enye je no. No one fan chere me. Ye tro kronkron asam. Ye nananom hallelujah. Amen. O ka chem se Ghana nananom a. Listen jai. Jai. Na Yesu Kristo obaye no obato scroll. O kan the book of Luke chapter 4 verse 16. Luke 4 verse 16. Me patro verse 16 no. 4 verse 16. Yeti obadeasam. Ai we are no ko. What Yesu Nazareth asenka. Yesu Nazareth asenka. Oba Nazareth Yesu Kristo ba Nazareth baby eye no. Na homeda. Said the oyo da. Yesu Yeshua Messiah said you any dan. Okosia dem. Bisu okosia dem. Osori jire so kenkan. Osori jire se obekenkan. What the odifo etu onu ba ye no onya ne homa. Yeah. Etu ba no de ba homa no kenkan. What the odifo ezi homa. Ye the odifo ase ya homa na ye dem. So for we ejimi o. By the Jeremiah Diamas, Jeremiah didn't come. Yes, by the book of Isaiah and the other. Yes. Me Baba. Yes. That's all about you. Yes. Baba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also nyasa asi ura trade ampoya wase. Amen. Or for ne topic the bas wati or si Kronkron Botaye. So when you Kronkron Botaye dia obekasa tie Nyankopon asem. Any history book just said I will soon. The B. Men fan compare the beer. Was not some the end that Yansan Campium. Yes, Yeshua Messiah. Oh, I saw them. Tiaye. Bible say. Oh, on the book of Luke chapter 4 verses number 16. Luke 4 16. We are number Acts chapter 8 verses number 26. Bible and Gaza. Yes, Nazareth. Yes, Christo Nazareth asenka. Oba Nazareth. Oba Nazareth baby a year no. Na homeda. Na homeda. Said you da. Said you any da no. Okosia dem. Okosia dem. Osori jire so. Osori jire so ye den. Okay kan. No odu odifo ezi homa. Ye do odifo ase ya. Di obeto ye no no. Don't you read the book of Isaiah? Yes. It is a name close. Who boy? Who boy ni imano? And no okenkan. Yes. Ni actually. Yes. After 70 AD. Yeah. Answer na ye be den on be combine Bible. So we my church no kwan all the missing me fa teachings ni mai. Tu kan na asam a wona na nu onim am adwame mokro no jaje okeka na me nya chi. Na me ba ho be church ma kire o. So mo nyansa na kire so obi ade fito am onye den me obi mfa. Oboa. Don't free baby. The entity ani ade ma wo mo. Yes. Oba de man tiase. Amen. Emra. Amen. Emi adwunim. Eto me fa bosom so mo omo do no me de sa be bata ho. Yeah. Don't just nim say mokro no no me de bata. Omo nim papa no. Na me che oni entia ye na nanum me kwa be say me brentra. Say ade ah. Pati. Na me che history no. Obadi admo a ye be ma Bible na kasa kire na cheche oni ma bie ni so yie. Bible no ka che say Yesu fa asia homa kenkan. Ye nkowe after the death of Christ no. Bible can say what the book of Acts 8:26. Verse number 26. Bible nkasa. Philip ni Ethiopia ni was Philip ni Ethiopia ni nyamfreni no. Awurade bofo kasa che Philip say. Awurade bofo kasa che Philip say. Sori kwa na afọ fam kwa. San free Jerusalem ko Gaza no. Na yes so kwan. O sori kwan na Philip sori kwan. Ethiopia ni na Ethiopia ni be o Ethiopia man no. The whole Ethiopia on your financial controller. On no show musika so. Wa ba Jerusalem be so. Wa ba Israel ma be so ya we ko. Na be o say ko back to Ethiopia no. Bible what trinity asia na mtiti aye. O ka Africa, Ethiopia nya Africa. Ethiopia nya Africa. What trinity asia na mu? Yes. I walk back to Ethiopia. I want to king go di for Isaiah. Walking ka je ba homa. Odi for Isaiah homa. Just one manim. Okay ka jeli guy. Okay,
friends saying so teta o ken kan ye Kronkron story Bible so o ken kan dey Different say homa yes oko back Ethiopia we be no person free buy e bo piti fa wiase na me tro Ethiopia no Debbie AGYEMANG tiasiamla wo mi adwene num Bible ni kasa chode na si ye na Kronkron na wonko kacha Philip say chikwa tiasiam num na Philip tumnika kwa mchan what is working ka o difference ya homa no obisa so what the working ka yasia na o se be na metumi o se be dan na my dan this will be a day treme treme ne kasa o this will be a day this will be treme papa no redeem but one tiasia this will be treme Babu na no say Philip say and akwani say Philip say and ya twibe trame nchain atwelemu nsem o kin kananie ya diri ko dwanti ye kokuno na say o dama to ni form sense wo mi na no na hobrasiem no hallelujah wobuna mi tie Bible busa fa no betimi a kire if say wo yinim kofi asase so humani mu asem ni yo and wo pie ni bisa Philip say humani mu asem wan wasem no di for we wasem no di fo yi ono ara ayo di fo no wasam ana yo bi hu asam Philip bue na no and no free some just a quotation by quotation quote by quote from here to quote hallelujah all quote to quote no be and what can yes wasam extra no AGYEMANG tiasiamla amen mi ba patu ni so a and me be china ba bia wo free yes oni me free di adwe ba mu tiri ma wo de poi yeah oni ate yana na mu ba ne bebre scroll chi so matoam ene scroll crowd mambo and abrofo so come ne de bai and e beto Ghana yes so ba no omunim nyankopon asam AGYEMANG tiasiamla omi akomam Ethiopia ni we won free your friends say won free Jerusalem won free Jerusalem na go back Ethiopia yes ate eti tamana o Israel wo hono no awo nyankopon asam da Israel mo no na Ethiopia fo bi gi nyankopon edi ayat fiade na ti basa unyansa no ba bia wodwene kwa no obetimi adwene akọ na etra so the book of Proverbs ba kasemi a kire won kan Proverbs chapter 26 Proverbs 26 and 26 manya 26 verse 25 when you go Proverbs 26 Proverbs 25 25 26 said the ensuo ni wa said the ensuo ya no about Proverbs 26 verses number Proverbs 26 verses number 7. Yare manya. Said the ensuo ni wa. What tie mu. Tio ensuo ni wa unim se ensuo ni we na ma ensuo papa na no. No anka so afo so do na ye den. Etie ensuo ni wa no a e ma ensuo no. Ani ebura wa sai no. Ebula unum no wanka so ase ebula no. Said the tie no. Sa na otini ni. Sa na obi a so ye trini no. Na tobo ni fo. Na ukotobo nsam se ekima, ukotobo nsam ni ntintan se ekima. Sa na tie. Ne fo start cassette nyankopon. The would be Kasem Asante Bible, chapter 2, verse 1. What tab one and when you're not answering a hobon. Okay. What tab one when you're not answering a hobon. Said, dear day, Obia, in Shenu, one. Now, Tietty and Shenu, one so. Now, say, wow, Bula, what to Bula, one what send we are. San or Trini will be an uncle, what Trina Now, top money for nothing by idea. Or top with some video. Top with video for Kasaya day. Etia creator no. Sound a bimote. Tietty and Sweden was so. Tietty and Sweden was so. On one Bula as one was Sano. To a top on some video. What of video will pay the book of Proverbs 26, verse 70 Bible. Proverbs 26, verse another one. Yeah. Said the appurtenance in Sahono. Said the Inquasia Fadum and some baby some day. Etia. Said the Apache who's one and another. I hold you and Yajuma. Said you hold your Pozo 9. Said your Pozo Apache. The Nasan Sahono. Said the Inquasia Phobia Numasam. Yes. Ate. I was so a Nina so say you so Yansa, not to when you go past some tree. Messi would that the word of God no Yansa would be apply. Yes, we find your Juma. You are nothing. Mechawa de wa mechwa just baby. What you want Messi who so Yansa. O point me so Yansa. Tie, this one Yanti. Oh yes. Obia Yansa but in the Yama. Ojimi. Yes. Ben Yansa Hunu. Yansa Hunu.
nti obi akɔfa kraman watete kraman no moya kraman isu se kraman no antete ya okay awo kraman opia akwala osiso ye kire no nya kraman ne nyansa wo no apply no kraman ni si so kraman unhia kraman bia opia pia akwala sa oh ya tete kraman no yes kraman no nyantete bi se ye say nafa ba akwala no nya den enje ya tete kraman wo ze wo hwe e ofe na jibi keke onza e ofe ya tete kraman no e ta kwa no pon school no betra so a na kraman na hura gina chemo oda chemo enso kraman no e to akwala na ya atete ni ya tete no nya kraman bia no pia nkola bi wate kraman nyesi so kraman pia wanyantete enti kraman no odi nyansa owoni nyansa wo kraman yem but wanyantete no wasu nyansa bi se akwala ye den ye piano o ma akwala no gi efiwura no se maame no ana papa no na nko ne se koje no pia akwala no wo dia hye kraman nansa se kraman ye mame kraman nyansa wo ya tete no e di obi apply bibi obi di bibi wisdom bi odi bi ntitie bi adan amano hallelujah amen me so intimi without the word of God hallelujah amen intimi apply unyansa da kraman no hallelujah amen wanya ntitie bi ntinu amana tini apply nyese kraman ni unyansa bia o wanya ntitie bi ya tse no no hallelujah amen ya tete no sa no obi so atete bi odi ne ko chene no yeah na mo kwa no che hallelujah amen on wasi atete ni so wampia Sakama we o dene ko nwuram so onkwachem krama onkwache nkusi ontimi nyadai ontimi nchikusi obepia na akọ bepia na akọ ati obepam kusi onchikusi yantete no kusi chire yantete no kusi chire the Bible kasam ya che with the book of Romans 7 verses number 7 yes it is ana wonso wutie mi no nyansa na de wo bi Romans 7 na Bible kasam ya che wo yeah Romans 7 verse 7 what's it entia fei beka sai emra ne yeboni ana emra no chokunkun wem enten commandment na nsem de wa ayeboni ana tie Bible nemmom no kanya emra no a se nyemra no ne ye chiro anka menim boni enyemra na e chire se emra na nka se emra na enyanyemra nsem de ko bi ni mboni o yes emra na nka se yan chwo Bible wem se wani mrade a emoni mrade a anka menim akono anka woni makono to aso kito bi to aso na boni enna mra sam no so enna mra sam no so enya kwan ya kono boni titiri pam dada o trust dem gwa na se mra ni ho a na se o si mra we twokunku we mu nsam ni ho a enna boni so awu enso adi ten ko foda so di boni obi na be trust enwia yes emokro no nti e wa de ma na atwe na fa na odi abobra yes tan ya tete krama yes aminyi nche obi onkrofo stage say yensan fa krama ne mabim krama be senko yes yes we share krama ya opa koto bi ne ya fa belo fi so be pian ba oba hwe mo ama ho say yes but we atete no ti akola no so ti krama na se na krama wo pia oh etu timi apply wo nyansa no sabo ne dua just nani age ono ade akola ne ye kro no krama no kwa den ene fe bi se ono pia akola oh hallelujah we ni animal kingdom unko hu bi wo agisa oba nipa kingdom na nipa na ama santete no ene onyankopon so hu ni se sanete dia o de chokrunkun we so ama yen se chokrunkun we so mie ya dwenem ate etu kache so be use nyansa yentu Bible nche bia ubejimi pa 1 Corinthians you got 1 Corinthians 1:19 what trust say ya trust say say nyansa fo nyansa so be say nyansa fo nyansa na manim di fo obema die ba die nim di fo anim die adan aye kwa asai kwa wase die ba nyansa fo we nyansa fo we tre fo we o tre fo we nyansa fo we ya se chinyiji fo no mo we onyankopon na ni wiase onyankopon so meta ni wiase nyansa adehunu unimo ana nyankopon samampo to get the book of Jeremiah no a 8:9 be sa kasam ya kira obiam Jeremiah chapter 8 the Bible me part of verse 9 what's enyansafo ni be wu da onyansani na wu oda fa wadampa mu no wo bobobrim achi wo wo fa wa bobobrim no what wo sunsum sims na achi wo wo teta na je wo ten a the Bible hwe awurade asem no aden wapui wo de tie statement awurade asem no wapui nyansa be na wo let us hear the nyankopon asem no ye de ka nyansa no ho yes ete ye mienu
We need the word of God. We need to na be use no. Aye wo family na be use no. Ate. Ekasa. Yadi abodamfo bi, yadi nkrofo bi kwankafo. Okay. Omo mental hospital. Ankafo ya o. Omo da hospital. Ana esi ye be you esi test. Okay. Ana exams. Ye hu se wo ho to ansa wa kofi. Nice one. And ye bisa akwa ba ko se. Okay. Se si ya suo ye yi wa kofi. Na so du fi. Na se e ma abroba. Okay. Oba ne de. O se okay. Doctor, e du fi ni ma abroba. Oh. Na wo ro. Nice one. Na buniti no. Wow. Na sense. Since you are papa, Mamma Bla Penny, Mamma, Mamma, Papa Subiedi. If you're for Mamma, be a Miss Medibi. Oh, it's very good. Kokujale, Nashawatadi, and I go fear you. Want all. I don't fear Quabacos by as you. Also, so do fee. Yama TV. Also, bend, so you do feel on TV. I'm all it's my papa. So much chairman me fearful. And also, young boy. Oh, when I could depend on a god. Damnate cry. Says what is a mauro. Make so you dear in Sabekavia. About Niansano. Chance what Timauro. Oh, my papa, it on your fridge. About papa on your TV. About papa. One day, me preach about Nyansan. Now I on the very direct. How about you? Yes, some proman. Massa, and Sebuana will come. I am Montomobo, Montomobo. Asamo. Never Pocasao. Or Casamacha was not Jenny Cassa. This is Chaconco Botaye say. The Botaye say, about 1 year, Yansan yet in our plan. Yes. But Daddy, I remember guiding me on who say, and look at some Bokron. Yes. And tell me a preacher, you just repent. Yes. Sister Watching. Yes. Chaconco Botaye. Botaye. The Botaye. Colosi. To can Colosi. 2. Verse 8. Verse 8. Et muncham huye wa wutie mi na hwo huye no obi amfa nyansa no obi amfa nyansa pe won se obi si obi tie apply nyansa no kwan foforo bi so obi tie apply ni nyansa pe kwan bi so obi use smart nyansa bi a tie babo muncham huye obi amfa nyansa pe no obi amfa nyansa pe eni nada hunu nyansa ni mu obi tie bi dada yes enam onipa te samso enam dian onipa te samso eni wiase fiti samso enam Kristo so enfa wo Nyankopɔn asamso mo hwe na mefam no mu enfa Kristo asamso amefam no mu hwe na mefam no mu yes tema kwa shibabu Nyankopɔn nche on misu wo shibabu a won shi Nyankopɔn ana me meja nkan je Nyankopɔn na a print Bible no heaven. You're printing and the errors, you automatically you get it. Yeah. Your typo error, meaning. And also send to me to Yanko Passaman because you go on a Tamco printing press. No, Tamco printing press. Won't be a printing press here. No, Tapu. Yanko Omantias. Amen. Once I would see will be ding. Yes. Now would you dino? Let us waba. Exactly. Anamwa uji fake dia original do fake do edin da so na fa din to ho so a na gi sa nipa ku ni so no edi sa edin we to no first dia hallelujah amen waji din edi dia no buy dia ene na bibiasi ene etitia ene na bibiasi ngbo o man dia se on fande nsemagu so o mi adwene nim enka nche so bia beye ne dia wokọ esu do aben de nipa ne fam de no aben no ko na sam ye de man no de e wo ho ayi obi ne di asem no soma no o de soma no so won famra to ka Bible no a Onyankopɔn ka asem bi e wo the book of Ezekiel chapter 2 verses number 5 te Bible ne nkasa ne yenko Ezekiel chapter 2 enko e patch verse number 5 verse 5 ye to about yasem Bible ne nkasa se wo tio se asem no Onyankopɔn soma ye nia Ezekiel no o se wo de akɔka asem no so mutio so wantio if say abusua suwifo beba na ejedene a na nya diara o mehunu se odifo bi abomu etu oni paba ensuro wom nsam no na ensansurum ene nkasa ne wo kasem ne na mu go ti ensuro e kasa fam abo yenim se be so nkofo be sore sa yes
4. 2 Hebrews 4. Verse 12. Verse 12. Biara efremu kosi se a papai dan okra aba ene huhum ene diemu akwa ene echemu eye akoma susuye ene adwemu temfo da semri wura akoma mu a bo wura akoma mu a na wani aba ho so before starting apply Charlie I am from so no asati su John 17:17 no. John 17:17 What's already young Kronkron? Yashua Messiah kasam achene gesaja ye won Kronkron. E wonu kurum. If said wasam eye no kure. Wan kase ono nasam. Ni papa sam. Eye no kure. Hallelujah. Amen. Wasam ye me de. Wasam ye me de. Erade wasam ye me de. Wasam ye me de. Wasam ye me de. Everybody was yemide. Missy what to me? Hallelujah. Amen. Abba. Asamno. Unibia and our problem. But the word of God would namwa a wow papa. Yes. Emma Wunyansa. A biajunim. Yes. Emma would say Yanko Passy. It took that Babu Yanko Podcast and yet of the book of Revelation 22 verses number 7. Revelation chapter 22 verses number 10. 22 10 to 11 to 12. What's the share? I think we are there. Miribantam. I see me badai. Jeremiah 15:16 yango. I see 12 yango. Miribantam. I see me bantam. Shani your crown may mo. Shani your crown may mo dai. Edisemi. Shani your crown may mo dai. Edisemi. Shani your crown. Yes. No be apone. Shani your crown. Yes. Shani your crown to asu yango. What's it? Verse 10. Verse number 10. What's no country me say? What's no catch John say? And so me disemiano. Ebrena ben. Eti biemu na manse nyina nkan. Eti you are telling. Eti wa wo tene no. Antiniara. Kwaso tene. You are yefi no. You are yefi no. On de kwaso yefi. Kwaso na de yefi. You are tene no. You are tene no. Antiniara. Kwaso tene yo. Wo ya kronkron. On kwaso nya kronkron. Hwe. Wo bantam. Wo kasa ketua ya dia ketua. Eye syllabus na wa eno teacher ni treasons a. Teacher ni syllabus no how the teacher was school no. Eno no pick him some there the energy exams or the set exams. O se me ba me kita maketua. Yes. Me di bro bi biara. Say the juma den. Anyo. Mini alpha. Omega. Epanifo. Enu ochidifo. Efutiase. Enu awieye no. Enshani wona. Wa ru ontade. Hallelujah. Oba Revelation 11 verses 19 and 19:11 yango. Was otade bi edebo na obeche odi odi bebu wiase. Revelation chapter 19 verses number 11. Was me nka say yo. Was me hunu say. Osura bie. Na hwe. Opongo fita bi ni. Na go te ponkon so. Your friend was here yo. Enu no kwafo. Obuatan. No to satrini mu. Na so jaframa. Na himoti. Biboniti. Wa twere de me atwere din dia. Obi anim. Ti ononko. Wa satade. Wa dia bomoja. Dindi. Onyankopon dan asam. Obebuatan. Yes. The book of Jeremiah 15:16. Bible in Kasa. What's it? Jeremiah's eyes. He said that Jedia. One samba. Mediani. One samba me was a pemi. Any abotoyam. One samba me then abotoyam. Onya sabri. Make up a frame. Let you drink come Hallelujah. Yet also Nyasa Sira Israel Yankopon. Ase. Sabre matrasi. Wait me afraid. Yamfana manetoso. Yankan kutechi we. Luke chapter 11 verses number 28. You read the Bible neka. Luke chapter 11 verses number 28. Bible say men kasa yo. Osno no de o kan say. Oso wono de ya jin komisi aka say. Ampara. Inshirani wona. Watu Yankopon. Wati wo Yankopon sam. Wodi so. No di so betie fi. Eti Yankopon sam free. Let us win him to Kronkron Botaye. Na mu hwe onwe ye. 1 John. 2 John yanko. 2 John. I 1 verse 7 to 11. Osi odi an. Nada fo bebre. Ya tia ye nada fo bebre. Oma be wiase a. Won pem nkase. Omo ntimi pem nkase. Yesu Kristo aba honam. Yesu Kristo aba honam. Omo yo nada fo. Omo ye nada fo. Anti Kristo no. Omo ye anti Kristo.
Yes. The Bible says, I am not wrong with ye. To all get your quantum one, a problem, man. Hello, Patroni, maybe I can say.